I used to think any cleanser was fine. Second, cleanser tu berbuih and buat muka I rasa bersih. But I was wrong. Your face wash is actually the first and most important step in your skincare routine. And here's why. Lepas seharian pakai sunscreen, makeup, keluar berpeluh, kulit memang penuh dengan kotoran. Kalau cleanser tak betul-betul bersihkan kulit muka kita, so all skincare tu memang melekat dekat atas sisa kotoran je. Bila kulit kusam, muka nampak lesu, pucat, campur pula dengan parut jerawat, memang jatuhlah kita punya self-confidence. Sebab tu, I tukar pakai Acne Clear and Whitening Wash. I menyesal tak jumpa benda ni awal-awal. Mentholatum Acne ni brand Japan, dibangunkan oleh Roto Pharmaceutical Japan. Formulasi dia backed by science, jadi confirm efektif tapi tetap gentle untuk kulit berminyak and berjerawat. Yang best, dalam ni ada vitamin C and niacinamide untuk cerahkan kulit and pudarkan parut. Lepas tu, salicylic acid and cica pula lawan jerawat and tenangkan redness. Yang I paling suka sekali, dia ada amino acid soap free formula. So muka memang rasa bersih tapi langsung tak buat kita rasa muka ketat and kering. See, lepas cuci kulit rasa lembut, fresh and calm je. So korang sumpah wajib try.